Kao i svake godine, tradicionalno mi organizujemo ovu akciju Pozdrav proljeću. Doduše, ove godine zbog izuzetno duge i teške zime nismo bili baš u prilici da ga organizujemo baš sa samim danom dolaska proljeća, no ja mislim da i svi koji su ovdje, a i mi koji smo radili u organizaciji u planinarskom društvu, da smo prezadovoljni što smo taj termin prolongirali i da tako evo priredimo svim ovim prisutnim svim izletnicima, planinarima, ne samo naše općine, nego i iz kantona, svim drugim koji vole prirodu, koji su željni da se sklone s ulice, iz kafića i tako. Prvi puta kad sam organizovao ovaj Pozdrav proljeću, bilo je nas jedno 20-ak i međutim iz godine to je prelazno 50, 100, 200 i danas već imamo preko 1000 posjetilaca. I nama je drago što i današnje vrijeme se pokazalo prelijepo i da je ispadne kao pravi Pozdrav proljeću, a imali smo i dana kada je bilo i nevremena, međutim kako je tako i mi smo to morali da odradimo. Dosta imamo izletnika, a inače ovdje imamo više planinarskih društava. Prvo bi nabrojao goste, planinarsko društvo Konjuh iz Tuzle, planinarsko društvo Drenik iz Živinica i planinarsko društvo Svatovac iz Lukavca i kao domaćin planinarsko društvo Varda iz Banovića, koji su došli sa svojim članovima u broju otprilike oko 300, a ostalo su sve ljubitelji prirode i posjetioci. U našu akciju Pozdrav proljeću koju organizujemo svake godine, upravo ona datira od onoga dana, od one godine kad smo formirali ovo društvo u Banovićima 76. godine. Odatle i aktivnosti naše. Mi imamo još nekoliko veoma interesantnih akcija. Na primjer, 2. januara je uspon na Zelenboj. 2. januara. To je onako, više smo mi to u početku. Hajde da to bude dan trežnjenja poslije nove godine. Nećemo nositi, idemo samo sa sendvičima. Međutim, to baš nije nikad ispoštovano. Uvijek je tu bilo i ovoga i onoga i tako. Pa onda u toku ljeta, posljednji vikend u junu mjesecu prelaz preko Konjuha. To je dvodnevna akcija. Nekad smo išli skroz Konjuhom pa smo spuštali se tamo, međutim sad ide malo izmijenjena tura, ali je dvodnevna akcija, veoma je lijepa isto tako. Cilj je osnovni da se što više građanstva i omladine prvenstveno izvede u prirodu, da se malo omladine izvede iz grada i također i građani Tuzlanskog kantona da se izvedu na čisti zrak. Jer vama je poznato zagađenost naših kantona i mi smo ujedno i članice tog eko pokreta i svim svojim naporima nastojimo da ovo prirode što ostalo sačuvamo nedirnutim. A što se same organizacije tiče, normalno da tu ima dosta posla, jer potrebno je organizovati doček ovoliko gostiju, kao što ste i malo prije vidjeli. Znači, preko 1000 gostiju potrebno obezbijediti grah, tradicionalni grah, jer masa koji dolaze pitaju hoće li biti grah. Ako ima grah, eto nas kada dolazimo. Ovoga našto, nemoj zovati. Moram zovati, ima dosta da svi dobiju. Ured. Sam da on uđe, da se neće prevrnuti. Sa određenim prekidima, ali intenzivno oko 25 godina datira ovo planinarsko društvo. S tim što mi u proteklom ratu društvo nije prekidalo svoje aktivnosti. Normalno, posle rata te aktivnosti su mnogo više dobile na intenzitetu, tako da evo, otprilike vidite da iz dana u dan imamo sve više i više članova. Što se tiče samog članstva, same populacije,
Mi nismo tako brojno društvo. Imamo aktivnih oko 60 planinara koji uredno plaćaju članarinu i koji su uredno učlanjeni u Planinarski savez Bosne i Hercegovine. Mi smo imali prije rata dosta ovdje na ovim prostorima planinarskih društava i dosta članova. Normalno u ratu je to bilo malo stalo, međutim poslije rata smo ponovo krenuli akciju da to obnovimo, da povećamo broj članova i da obnovimo što više planinarskih društava i planinarskih družina. I iz godine u godinu normalno da imamo dosta tih članova, ali prvenstveno je da što više mlade populacije uključimo u to planinarsko društvo. Bilo je jedno društvo planinarsko i ranije u Banovićima, čak i 50-ih negdje godina, ali je sa integracijom Rudnika Banović i sa Krekom otišlo to društvo, ugasilo se i oni koji su bili ljubitelji bili su članovi Tuzlanskog društva Konjuh. Kažem, u 76. godine aktivno se bavim planinarstvom. Tu sam stalno, našto je to zavičajna planina, Konjuh. To je izuzetno lijepa planina. Veoma rijetko ovakva ima planina kao što je naš Konjuh. Puno, i posebno ova strana je prava planinska, onako i šume i ovih kosa, vidite ove silne naše kose, uspone, krakovi na razne strane. Evo da ova staza ide gori na zidine, izlazi na jezerce, ova staza opet izlazi isto tako. Ova Kaselovača izlazi gori, to je najlakši put na vrh Konjuha. Ova je opet neka bezmjena staza koja se u zadnje vrijeme zove Kardeljkom je mi zovemo, jer smo upravo bili na usponu ovom stazom na vrh kada je Kardelj umro. A pošto je Kardelj bio planinar, član planinara, inače bio jedno vrijeme i predsjednik planinarskog društva Saveza Jugoslavije, onda smo je mi nazvali, tako da ona i sada za Tuzlu i za Tuzlansko područje, tako je i zovemo. Najteža je za uspon na vrh, ali je i najkraća onako. Ovdje je na Vardu je drugi put koji ide na vrh Konjuha, Varda, Mali Konjuh, vrh i tako. Kao dječak sam krenuo u planinarenje, tad sam prvi puta noćio na ovom mjestu gdje se sada nalazimo. Obišao sam Bosnu uzduž i poprijeko, Triglav 2-3 puta, popao Šapka u Makedoniju, Fruškogorski maratoni i tako dalje. Bavim se planinarenjem od svoje 5. i 6. godine. S ocem sam ovdje po ovim području Konjuha hodao još dok je on rahmetli. Rahmet duž da bude bio živ pod ruku, uzeo za ruku, hodao sa njim. Posle toga su priučio u planare, kasnije u lovce. Mogu da kažem da je planina Konjuh izuzetno fina planina, pitoma planina, a ujedno izuzetno fina planina. Planina za dušu svakog čovjeka. Svaki čovjek treba da izađe u planinu, posebno u Konjuh. Recimo Banovići su poznati sa ovom pitkom vodom. U posljednje vrijeme ima malo posle rata poremetila se i odnosi sječe šume i ostalo, tako da sad imamo uglavnom voda koja je nekad bila poznata, studeš se, kao sad se malo muti, jer recimo na jednoj površini, jedinici površine isječeno je malo više stabala nego obično i onda se muti voda kad je malo više kiše ili ako je suša, odmah nastanu nestašice vode. Svi putevi su markirani, svuda kud god krenete markirane su staze, markirane su putevi, tako da nema neke mogućnosti da se, da se zaluta. Šta je ovdje interesantno, Konjuh posebno je lijep, evo vidite, ja sam slučajno uzbro, krenulo je smilje koje divno mirše, Konjuh ga je pun. Ovdje doli u maju mjesecu su narcisi, pun je Konjuh narcisa, da se ne govori o ljekovitom bilju koje se nalazi na Konjuhu i na ovom području. Za ovaj prostor mogu reći da je najljepši prostor na Tuzlanskom kantonu. I po svojoj ljepoti i po svojoj sigurnosti. Jer na ovom prostoru nisu vođene nikakve raketne aktivnosti.
tako da nema minskih polja i dosta bezbjednost je sigurna, 100%. U odnosu na druge planine, planinu Majevicu, planinu Ozen, imamo malo nekakvih problema, može se i naljuti ovi šumarije sa sječom šume. Krenula je aktivnost, vama je verovatno poznato i građanstvo oko aktivnosti zaštićene zone, to jeste proglašenje Konjuha parkom prirode. I mi se nadamo kao planari, kao i lovačka društva i druge organizacije koje gravitiraju ovom području, da ćemo uspjeti u tom da se ovaj Konjuh napokon proglasi parkom prirode, gdje ćemo svi uživati njegove blagodeti iz Tuzlanskog kantona. Konjuh kao konjuh, on je poznat sa raznim biljem. Tu ovdje prije rata, još ovog posljednjeg rata je bilo negdje 33 biljke koje kakve pod zaštitom državi bivše Jugoslavije. Konjuh je jedna od 3 planine u bivšoj Jugi koja je obrasla od podnožja do samog vrha zelenog, tako florom i faunom. Ovdje imamo recimo hrasta, breze, jele, bora bijelog i crnog, graba, bukve, sve je to u jednom pejsažu kompletnog Konjuha. Ovdje u ovom dijelu recimo imamo planinarsku kuću u Konjuhu koja je adaptirana 74. godine. Imamo ovdje dole Zlaču, u ovom drugom dijelu Konjuha, ovdje nadmorska visina 1060, to je Zelenboj, i ovaj dio tamo zidina, to je jedan pojam, tako se zove valjda kao kineski zid, nešto s jedne strane odrom velik ovaj dio od Zobika, a s druge strane barice su ravne, inače voda ima sa nadmorske visine negdje oko 1100-1120. Mi tako smo sretni sa idejom, na primjer, da Konjuh se proglasi parkom prirode. To bi nam bilo izuzetno drago. Jer ove sječe, nemilosrdne sječe i uništavanje, to je stvarno, mi se ne možemo protiv toga boriti, ono što se kaže, jel, imaju neko drugi koji i upravljaju tim i koji to sjeku, ali je stvarno nemilosrdna sječa. Ja ne mogu, ne znam koliko, vidite kako je to rijetko, neka je to bilo mnogo gusto. I ovdje je bilo šume, a evo vidite, to je sada dosta rijetko. Tako, evo i sada se doli, ako ste išli putem, mogli ste da vidite da je sječa naveliko na ovom jednom dijelu, počela je sječa i tako. Mi protiv toga ne možemo ništa, ali je stvarno, ono što se kaže, grehota, u ovako malo je te šume koje treba, tu ima, nema toga dosta, da je to onaj neki gustiš teški, pa hajde da se malo razredi, da malo ide bolje, ne. Ne znam, hoćemo li se ikada opametiti. U ovom dijelu Konjuha inače puno divljači. Prije rata je bilo posebno, u toku rata je nešto malo devastirano, ratna dejstva i ostalo, mada u ovom dijelu Konjuha nije bilo ratnih dejstva, što se tiče vatrenih linija, linije razgraničenja, minskih polja i ostalo. Međutim, u posljednje vrijeme imamo dosta obnovljene crneće divljači. Divlji svinja smo dostigli nivo kao i prije rata, imamo u zadnje vrijeme kune, divlje mačke i medvjeda. Recimo u posljednje 2 godine pojavio se mrki medvjed koji smo nekad imali ovdje stanište, 2-3 medvjeda staništa, sad imamo negdje oko 4 do 5 staništa medvjeda u ovom dijelu. Baš poznato je čitavom kantonu da je u toku ove zime bilo pokretanje medvjeda. Oni su bili ovdje u Krabanjskom kršu i u toku sječe šume, oni se pokrenuli pred samo snijeg. Evo, ja vjerujem, u posljednje vrijeme smo vidjeli tragove ovdje i pratimo, ja sam ja lovac, pratimo kretanje medvjeda. Ja vjerujem da i danas se moglo da vidi tragovi medvjeda. Tokom čitave zime, non stop su oni na ovim prostorima i čak su bili u blizini samoga grada Banovića. A više puta i skoro su bile neki dan u blizini hotela Zlača, gdje je samo osoblje uspjelo da vidi tu mečku i mečiće i medvjede i tako, a pored njih normalno da ima i srna, ima i lisica i ostale divljači. Bilo je tu
raznih zgoda i da ne kažem i nezgoda. Nije bilo nekih posebnih nezgoda, ali ovako neka pojedini usponi, šta ja znam i tako. Naročito meni je ostalo u sjećanju jedan uspon na Treskavici, to je podavno bilo, 56. godine, uspon na Treskavicu na Đokin toranj, odnosno Malu Čabu, kako se zove, oduda kad smo se peli, bio je maj mjesec, pa je bio snijeg, pa nam se jedna, kad smo se vraćali, skliznula i počela je da se upravo su skrenula je bila doli u ambis, međutim mi smo uspjeli da je uhvatimo, jer smo mi otišli malo ranije, spustili se kao na skijama i uhvatili je to. Obično planari kad krenu iz Banovića, oni koji malo više popiju, više odnesu nego što nesu. Donesu hranu, a odnesu kamenje. Natrpamo u ranac, da dođu kući, onda mogu pogledati šta se donije iz planine. Dakle, osnovni cilj nam je bio da popularišemo izlete u prirodu, očuvanje čovjekove okoline, na kraju u nekakvim svojim planovima sve i više je intencija da se prije svega školska djeca izvuku sa ulice, iz kafića i da na nekakav način pokušamo educirati tu našu omladinu da što više zavole prirodu, jer sami vidite evo kako je ovdje mnogo bolje nego na ulici i u kafiću.